ila nga kona mingisero mgana lona FM kombandlela imakumembiri timinete ntsene kubile kungasibawara ya n'we awara ya n'we mahungu msaba na mani kosina jauke kasike na rana mani Mlambo kusuka ka ndzawulo ya swa vuhlayiseki na rihanyo eka xifundzantsongo xa Mpani. Mani Mlambo a hi sungulini la loko mi ku speaker a Giyani i 5 mi vula i 4 ani n'we principal wa vona na n'wina mi 5 mi te mune ku katsa na mina hayi ku i mune mi helele mi ri mune loko mi ri mune loko na ha tsundzuka kahle Giyani Greater Giyani na tiwadi ti nga na tona hi n'we mi vona ku mi fane mi ya nghena na lomu swiphazeni na hinkwako na kwala dorobeni. I ntiyiso hi fana hi vona ku ri swiphaza hinkwaswo dorobeni i swikolo hinkwaswo ti drop in center ti crash hinkwato na le mitini hiku na mati ma khumba hina hi ya kambela mati ma le mitini ma le tindhawuni leti swikolo ti crash hinkwako la ku xavisiwa ko mati va swi tiva la Greater Giyani ku ri wa vumbirhi un'wana na un'wana ku va ku na xipikitere lexi xi va ku xi nga ri ku tirheni mitirho leyin'wana a fambako a teka mati ma yisiwako ka vakamberi ku vuya ti-results hi kota ku vona ku ri mati ma tlhelo leri ma kahle. Lero hi wa vumbirhi va nga ma basisa hi tindlela hinkwato va swi tiva ku hayi ho ndlela ra vumbirhi ntsena va teka leswi n'we ta sa hi ti vonela loko se va tekile hikokwalaho ka yini mi nga cincacinci hi ku loko mi ku wa vumbirhi swi vula ku se ni nga vheni ma veka ni ku ri lamawani ma va Mhani Mlambo lama mi nga makhumbi lama ma va Mhani Mlambo. Loko hi fika a hi vuli ku ri namuntlha hi ya kambela shopping ro karhi okay ku nga va na vumbirhi loko hi suka ofisini ni ku namuntlha ku yo kamberiwa ka Hlomela namuntlha ku yo kamberiwa ka Dzumeri so va nga swi tivi vo ramabindzu lava ku ri ku le ku teni xipikitere a ndhawini ya vona ene loko a fika xipikitere nge fiki a teka lama a nga vekeriwa wona u tata a ya ka diromu lerikulu loko ku ri u ta yi pfulela a yi sterilizer ka ma kha ma huma ka line straight loko ku ri thange u ta ya ka thange a na n'winyi a ku na ku ri a hi teki mati lama yi nga vekeriwa. Okay. Loko mi langutele na va ta rhamba na vayingiseri la loko mi langutele a mi voni ongeti kumbe a mi ringanini ka ntirho lowu mi nga langutana xirilo xi kona ngopfu a hi ringanangi ku alava mani ku alava Mlambo ku mi ngetela hina loko hi ri tani hi vathoriwa hi la kun'wana na kun'wana hi fambako kona hi va hi kha hi rhamba ku ri va tshama tiko loko mi vona swo biha hi ku a hi talangi hi lumeni ndleve ta tsutsuma hi ta ene swi le ku pfuneni ngopfu ka vanhu lava va tirhaka endlela leyo hi ku ya swi tiva ku ri nambara i ya ri hansi mara vathori hayi va vula tani ku ri heyi va ta thola hi ku hayi ntirho u tele mavoko mantsongo so that's why hi vula tani na ku ri loko va fonela va kha va complaina va nga vula Mhani Mlambo ku tirheni hi hlangana yini ka xopo ro karhi hi va yi ri ka rin'wani xopo loko va hlangana swo karhi ka xopo ro karhi a va yi byele kahle hi ta va byela ku ri na kona ra hi le ku teni hi ta pfuna kuve mi swi ndlaka ngani mi rindzela vanhu va ta kumbe sweswiwani mi ngo huma mi nghena ka vhengele rin'wana la mi tirha mi ndlisa ku yini ku tirha ka hina a hi endli i appointment ya ku ri le ku teni loko hi huma tiofisini hi ngo ku namuntlha hi ya ka xopo ro karhi namuntlha hi ya kwini mara ko tala hi mhaka leswi ni nga mi byela muhaxi ku ri ka raha xota ni languta foni ya mina ni languta ti-WhatsApp ta ti-complain ni teka team ya mina ni ku hey ku nga ri ti-complain ti tale tlhelo ra ka Mbatlo ti tale tlhelo ra ka Sikhunyana a hi yeleni tlhelo reriya ene hi pfuneka ngopfu la hi kumaka ku ri ti-ward councillor ta kona va tiva ndhawu ya vona loko hi fika hi kota ku teka na team ya vona hi hatisa ku heta village ku loko mi fika village yin'we mi ta kuma i ri na swiphaza swo fika 10 15 hi ri phone ntsena na mina ni nghenile ni siye ofisi nga ri na munhu hi ku a ofisini hi pasisa na tiplane ta mabindzu ta tiyindlu hinkwato ti hindza ofisini ya hina that's why sweswi amopani va vula ku leta timoxari leti ti va ku ti akiwe swi nga ri na wini a ti ti ka n'wina hi ku hi n'we mi pasisaka ta
timochari letiwa ti nga ri nawini a ti nge seta sweswi leya avboba that's why ni kha ni khensa na mufiki na muyingiseri lowu a nga za ti fikisa ku ri ta pfuna ku ri ti kota ku lemukisa vanhu na ku lemukisa vona vathori na hina vathoriwa ku ri ku na tlhelo leri hi fana hi ya kona so swi pfuna ngopfu ku kuma vanhu loko va kume mahungu va nga tshami na wona va ma fikisa loko ku nga ri na xihoxo hi fika hi vula ku hayi swa ku ku tala ha foneriwa va ku hayi swakudya swa njhani loko hi fika hi ku hayi leswi swi tshikeni swi kahle ene muhaxi hi na ntungu kambe wa switolwa laha hi tirhisa ti-national act ku na act leyi va nga ku food staff cosmetic and disinfectant act yes ya number 54 of 1972 yona ya khale mana khale mara ina matimba man'wani vatsali va yona a va tokote ngopfu kune a ku koti ku cinciwa nchumu ka yona va cinca ti-regulation ti nga hasi ka yona wona nawu lo wa national u hari na matimba makulu kumba ngopfu hi tirhisa wona se mi ri ku ndeka yini ka switolo la Giyani hi na ntungu wa ku ri instead ya ku ri hi va hi kha hi concentrate ka swakudya va xavisa switolo leswi nga beniwa la South Africa kusukela 1991 mfumo wa national u vule ku ri swakudya leswa ku cinca nhlonge wa munhu xi nga xi ri xisibe xi nga va xi ri ti-lotion ku nga ku ri ti-cream loko xi toliwa ka xikandza xa munhu xi cinca nhlonge hi leswi va ku swi kwamula mazenge ya la Giyani va tiyimiserile ni kha ni vulavula mativa va hi tiva na ku hi tiva loko vo za va hi vona yi nghena la xicomplexini va swi tumbeta swi xavisiwa na hi bomhani va huma komakaya yena a nga tola u veka matamatisi la a veka nyala la a swi veka la a xavisela lava vo va nga tivi khombo ra swona a va lavi khombo va lava ku tshuka a hi swona swikwamula mazingi a va lavi khombo va lava ku tshuka van'wani va nga tivi ku ri va kha maybe a ri na mabundrunyana xikandzeni va ku leswi ta ku pfuna ku susa mabundru a swi teka mhani wa vanhu a tola a sungula ku kuma a tshukuluka loko a tshukuluka maybe a languta vona u nga ri a languteka a ya mahlweni a nga tivi ku ri u le ku tisungeni ene vaxavisi va kona va xavisa va kha va swi tiva hi fanele hi ta nongonoko na vamhani ncindani hi vulavula hi timhaka leti ta ku tshuka leti hi twa ku kasi i mani a nge te va fanele va tshuka na ku va tshukela mani loko va ze va tikuma va kha va tikuma ka xiyimo leti xa ku va tikuma se va ze va ya xava na swikwamula mazingi se loko mi va kuma vanhu valavo mi endla yini mi teka switoriwa leswiwani va khomiwa wu ri yini nawu switoriwa leswi hi le ku swi tekeni siku na siku va swi tiva la mopani hinkwako laha hi swi kumaka sweswi a ha tsali na condemnation form ya ku ri swi tekile ku a swi le nawini hi swi teka hi le ku swi destroyeni siku na siku mara a va twi loko mi ya swi teka namuntlha mindzuku loko mi tlhelela ka xopo reriya mi nga teka ka rona mi ta kuma a veke swin'wana ku ri swi tumbuluka swi kha swi huma kwini heyi swi le ku hi vaveni vulavula ka khandla sweswi a ku na nchumu xi nga endliwaka a ku na ku kumbexani a nga pfumeleliwa nandzu ivi kumbexani loko swi koteka vhengele ri pfariwa kumbe sweswo swo tani kumbe ta hi hundzisela ka Mlambo va ta hi pfuna hi ku a ni n'we mi le ku tirheni mi le ku swi kumeni ivi mi kuma ku ala a ha xavisa munhu se kwalano ke va fanele va pfuniwa hi ndlela yihi i mhaka leyi kumbexani Mlambo va ta hi pfuna ncindani hi nga kuma vayingiseri vambirhi vanharhu kwalano hi twa ku vo va ri yini hi ndlela yaleyo ke loko va ri koho hi ku hi sale timinete ta 10 ntsene ku va hi fika makumu na nongonoko lowani na lava va mopani Mlambo mi ri yini ka xiyimo xolexo hi laha va le ku tirheni vatirhi va kuma ku xayi i xavisa swikwamula mazingi se loko a kha a xavisa swikwamula mazingi i tshama yena loko va vuya va kuma switlhe swin'wana swi ri koho va pfuneka njhani loko se xiyimo xi tani ku va nga tirhi munhu wun'we ntlhontlho lowu hi va ku na wo khalanga i mhaka ku swipikitara leswi hi nga na swo masipaleni wa hina wa mopani a hi hinkwavo va nga na accreditation as peace officers ko va na nhlayo yitsongo ya lava nga na accreditation the majority a va na accreditation leswi vulaka ku ri mhaka ya ku ishiwa ti-notice leswi na ti-fine leti hi nga hetelela ku hi ya yima a court ka ha ri limitation mara leswi hi nga swi endla tanihi masipala ku na training leyi hi nga ta va na yona already advertisile
lava va nga na ti-accreditation va ta va karhi va hi pfuna ku va hi karhi hi traina vanhu lava va nyikiwa maphephe lama ya ku va ti-peace officers yi pfarile last week hi ti-29 ta February so i ntirho lowu se hi wu tekelaku ngopfu enhlokweni ku hinkwavo lava hi nga na vo tanihi swipikiteri kumbe ti-environmental health practitioners va fanekele va ri na accreditation ya le as peace officers ku va kota ku ya yima na le court va kota ku hlamulela ku loyiwani khala ka hi nyangatsa i ntiyiso khala a ni swi tiva ku Mlambo va nge vuli leswiya swa ku loyiwani khala ka hi nyangatsa va to ntiyiso va vundeko hiko a hi vona a hi munhu wa ku vulavula hi swona va swi rhandzi ngopfu ku swi swa ku holova Mlambo kambe ni twa ngari ku na un'wana mingiseri laha ku na munhu mingiseri Cindani kwala minjhani na hi pfukile minjhani na vayeni va hina akhense la ku vutisa ka mhani kwalaha ni twa va vulavula hi mhaka ya ku mi kuma ku miako wo karhi wu makiwile va ku va pfula supermarket jikijiki miako lowa se wu cinciwe wu ndliwa swin'wana leswi a wu fanele u nga ndliwi swona a ni swi tivi ni tiva ingaku loko i fanekele i register business yo karhi i fanele i ya ka masipala va ta fika va ku nyika fomo yin'wana yi nga na mabindzu mo hambanahambana a hi nge i la ku cinca supermarket to grocery store i tshika laha before va ku nyika certificate va ta ku va ka hands va fanele va ta assessa ndhawu va tlhela va vona va ku nyika phepha ro karhi u komba ku va tiyi se leswi vulaka ku ri loko vanhu lava va nge va cinca mabusiness mo karhi ma ya ka business ro karhi vo va kha va nga swi tivi swi hi komba ku swi vula ku na loyi a nga endleki ntirho wa yena na because swi nge endleki ku ri mina ni nga endla muxara botpet example ivi vona va nga swi tivi ku mi ni pfule muxara va ku a swi pona maphephe swi vula ku mina ni hava certificate xa ku ni va na muxara sweswo swa twala hala ka va Eric hala a ni tivi swi ta n'wi khoma njhani Eric sorry Cindani no vulavula ngopfu mina mara hala ka va Eric mingiseri wa mena ku na kun'wana ku ri kereke ndhawu ya ko yi cinci yi va bottle store a ni swi tivi ku swi te njhani na kokwalana kambe i mintlhontlho yaleyi nga kona imani hi ta twa ku va ta ku yini mingiseri wa mina ni okay ni khensi bote inkomo boto wa mina 0860002543 kumbexani hi nga kuma un'wana va nga se nghena mani Mlambo swi twala ku ri na un'wana hi loyi nhleka aye minjhani boto wa mina hi pfukile hi ngovo hi pfukini la ka Savula bote endla ku ta vutisa mhani lani mani loko va ku ri ne va 4 ka lipompo leyi leswi yi nga kurisa xiswona laniwani ku ri va hlanganisa rini mashopo lama ya nga mi va twangi bete i 4 aka satellite leyi nga ko hula Giyani Mlambo va vulavula hi ku va nga va ri kolomo ya ka va 30 hi vulavula hi Mupani district ku nga ri Limpopo kwala Giyani va ri mune ndi nga va twanga kahle va ri mune kwala Giyani mashopo lama ya nga tarisa xiswona loko va ha yimele ku ri ne va fanele va foyineriwa njhani vanhu va nga tirhi karhi ya ku huma ka corona sweswi timhaka ta mavabyi man'wanyana i load shedding vanhu va helele hi mintirho phela swa tika ku kuma 3 rand ya ku ri i tirhisa ku ri i kuma i xavela vana xinkwa why va nga pfumeli ku ri vaakatiko na vona va pfumeleriwa ku ri ne va kota ku va nghenelela ka ku humesiwa swakudya swa ku bola loko swa tika kusuka ka Savulani phela mina sweswiwani ni nga a ni ngo yaleyo yi tlhelerisela laha ka ku mi va twile Mlambo va vulavula hi timhaka ta ku loko mi fanele mi ndla sweswo leswi mi fanele mi va na lunghelo mi ri na mpfumelelo wa peace officer xa vumbirhi loko n'we mi nghena tanihi vaaki swi fana na leswiya hi lwisanaka na swona swa ku va vaaki va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona ina a ku vavisiwi munhu a ku tshoviwi vhengele ra munhu ani mara n'wina mi swi tivisa ku yini ku swakudya leswi a hi swona kumbe a hi swona kumbe leswi susiwa leswi a swi susiwi sweswo swa ku tani mi ha tokotelangi swona n'wina mi yo ti tshamela kwala ka Savula a swi vona hi ku ri laha mi fika mi xikombiso mi fika mi xava bivi loko mi pfula bivi liya mi pfula la yi huma mati yi ko bivi ya ku huma mati nene nga ku mithotho ni nge swi tivi mingiseri ni mi yi huma mati mithotho bivi a swi ndliwi sweswo bodi and then xin'wanyana hi lexi a na ta vutisa xona hikwalaho ka yini ka ha yimeriwe ku ri hi nto va vulavula ku ri va te hi vatsongo va ta thola ka ha yimeriwe ku ri vanhu va fa hi kona va nga ta thola na a rini
vanhu va karhi va dya swakudya swa ku bola sweswiwani. I mhaka ya nkoka ngopfu leyi mi nga ta na yona ya ku ha yimele ku sungula ku lova va mani kambe yi mani hi twa ku va ri yini mirini mani Mlambo inkomo buti wa mina khensa swinene khensile swinene mingisero mina mani Mlambo ni khensile ku ve na xivutiso lexiya xa muyingiseli va nga vulavula leswaku cinca bindzu a ri aplayiwele ri ra swin'wana ri ya cinciwa ri va ra swin'wana sweswi hi kha yi vulavula yi ri ka timochari vorramabindzu leswi va endlaka swona loko va ya va xava muako va ya va sungula va tirha va nga zangi va aplya na swintsinini hi na timochari to tala hi na ti-undertakers to tala nakona la Giyani mi kuma ku ri va ya va sungula va nga ri na wona maphepha ya hina hina loko va aplya ka hina hi va nyika hi ta inspector hi va nyika certificate lexi vitaniwaka ku COC certificate of competence so loko mi ri mo tshama tiko loko mo jiga ka timochari to tala leti mi ti vona ku ha swi tshamiseka mi ta kuma ku ri vanhu lava va tumberile a va na wona maphepha lama mara va le ku operate va le ku tirheni ma tele mabindzu ma pfulako hi nga tivi nchumu hi wona xiphiqo xi ka xi va xona xi xa ku a hi koti ku va kun'wana na kun'wana hi nkarhi wun'we a hi koti ku va kun'wana na kun'wana hi nkarhi wun'we hi ku mi swi twile ku ri scope xa ntirho xikulukumba ene vatirhi nambara hi le hansi ku thola ku ta thoriwa loko hi ya hala ka Nsavulani ni vula ku tatani Ngobeni va ta pfa va kha va lulama ku hikokwalaho ka va nga tholi va yimele ku sungula ku lova mani ke kambe n'wina yana ni mahlweni loko hi ya hala ka Nsavulani na mi twa mutshamamatiko makwenu wa mina leswi nga swona loko hi condemna swakudya hi susa swilo a shelfoni nawu swi fana va nyikiwa condemnation certificate ya ku komba ku ri swipikitere swi suse swakudya swo karhi na swo karhi swi tika ko ntiko lowu a sayina ene loko munhu loyi a sayinako va rejistariwile swipikitere leswi hi rejistariwile hi ya tiveka ka national ku ri hi na matimba lama ma ku susa swakudya leswo va swi nga ri kahle that's why hi mi kombela n'wina va tshama tiko ku ri loko mi ri na problem laha mi tshamako kona mi hi tivisa ku ri hi ta kota ku ta hi ta tirha na n'wina mi kha mi hi pfuna mara a mi pfumeleriwi n'wina ku susa ku ya xopeni ra munhu mi va vakamberi va ri va na xiphiqo xa vakamberi va rihanyo n'wina va na xiphiqo xa tirhandi yo mi fonela se loko va ha lavalavana na tirhandi yo mi fonela vanhu va ta va kha va kuma swakudya swo ka swi nga ri kahle leswi ni tsakisako hi ku ri lamo pani hinkwako tiwadi hinkwato ku na makhanselara lava va nga na tifoni xiphiqo a xi yisiwe ka mukhanselara wa ti tiva tifoni ta hina va mopani u ta hi tivisa hi xihatla ni na vona tatani Ngobeni la va nga muvulavuleri wa hina wa le mopani loko swi fika ka tatani Ngobeni hina la ku nga na mukhanselara na vatshamamatiko va vula ku ri tanani mi ta hi pfuna a hi se tshama hi honisa hi tata hi ta mi pfuna mani Mlambo ni khensile swinene ni lava ku ta vuya ni ta twa rito ra n'wina ro hetsela hi 30 kambe a ni kombela ku mi landzwa na n'wina hi 30 mi hi byela ku mi rindzele ku fa mani hi ko mi nga ta thola hikokwalaho ka yini ku kha ku twala ongeti a swi na mhaka ku vanhu lavawani va tirha va ri vantsongo ka ndzawulo leyi khalanga ku na mavonelo lawa vaakatiko va nga na wo ya ku covid yi khumbe ngopfu vaakatiko ntsena mara ntiyiso ku covid yi khumbe na swiyenge hinkwaswo swa mfumo allocation leyi yi kumaka kusuka ka mfumo wa xikarhi yi hansi ngopfu swinene hi ku tsakela ka hina a hi swi lava ku hi va hi karhi hi thola swipikitero swa ku tala swinene eka mavhiki lama ku hundza loko ni te laha ni kombisa ku na le matini ha xota swinene hi lava ti-process controllers that is why sweswi hi lo advertise ku hi lava hi nga ta pfa hi va teke hi temporary va kuma muholo wa temporary loko xiyimo xa hina xa timali xi karhi xi improve hi ta va hi karhi hi vona ku ri hi thola van'wana hi ku tsakela ka hina swi lava ku ri hi thola nhlayo leyi lavekaka hi va hi karhi hi tikuma hi ri na swipikitere ka muganga wun'wana na wun'wana mara xiyimo xa timali xi va xi karhi xi tika that is why hi va hi karhi hi lava ku kombela ku swiyenge leswi hi nga na swo emugangeni a swilo swi karhi swi hi pfuna leswi va swi kombisa mani Mlambo ku va mukhanselara loko ku ri na ti-area leti va ti vonaka ku nga ri ti-hotspot hi va hi karhi hi pfa hi karhi hi targeta to in the meantime loko ya languta mhaka ya mpimanyeto ni mi twini Mlambo ni khensile swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina mani Mlambo yana ni mahlweni mi tirha ntirho wa n'wehe wo tika swinene ha mi khensa swinene na loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu inkomo muhaxi
ni twe mi vulavula na hi ti-WhatsApp ta kombela Mlambo va hina ka nomboro ya kona ku loko van'wani vayingiseri vo tshika va yi lavile ya ku kota ku va va mi tivisa hi swiphiqophiqo sweswi va hlanganaka na swo va kota ku mi kuma swi ta va kahle no hi lako ya mahungwini swi ta va kahle na le mavandini ya hina hi ti tsarile nambara ya hina ya mina tanihi xipikitere a ni chavi ku nyika vatshamamatiko hikuva le ku ni pfuneni ngopfu loko va tisa ti-complaints ka WhatsApp. Okay, ni mi twile mani kheseri swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM a yeni ka mahungu ya misava na mani kosi na Chauke iminete ku bela awara yan'we u yingisele Munghana Lonene FM makomba ndlela Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Mina ku angula ka mhaka leyi mani Mlambo va heta ku vulavula hi yona swa antibi swa a swi ni ta ku swi ndlisa ku yini a ni swi tivete rito ra kahle hlangani mara ni ngo swa disappointa ku va vona va nga responsible for ti-rezoning kumbe ndhawu kumbe mbangu wa hina wu fanele wu va wu ri right mara kuma ku va ri swilo swa endlekela aka mbangu wa hina va nga swi tivi I think ti-health ti na ti-inspectors and ti-inspectors ti fanele ti landzelerisa ti tirhisa ku landzelerisa ku ri mabindzu lama nga kona la Giyani hi mayi ma ha landzelerisa ma ha fambisa leswi ma fanelaka ma fambisa swona like ni vula ku fanele ku va na ku landzelerisa ku karhi loko va tshamaka va kha va ku endla ku kota ku va kota ku hatla va kuma swiyimo kumbe swilo swo ka swi nga tshamisekangi ivi va swi lunghisa. Bootpet na muhumelerisi va Seni Bootpet mi ni twise ku vava siku leri mi nga vulavula hi vavanuna lava va tale vukanyini hi nkarhi wa ntirho leswi vulaka swa ku a va na ntirho a va tirhi vanuna lavaya a va ti endlisi ku pfumaleka mitirho kahle xindzhuti xa wanuna xi lahlekile mani ya mfumo wa ANC wu lahle xindzhuti xa munhu wa xinuna vavanuna sweswi va tikuma va sale na vana va tikuma va hlantswa swibya ya hikuva va nga ri mintirhweni vavasati va ri ku tirheni so vavanuna hinkwenu n'we mi ni twaka a ni ta ku hi ti 29 ta May a hi vuyiseni xindzhuti xa hina hi ku ya hi ya vhota hi vhotela valungu hi ku ha tsundzuka nkarhi wa apartheid. Inhlekani Bootpet ni lava ku hlamula mhani Mlambo mhani Mlambo a va vulavuli ntiyiso va ka health va nge swi koti swi nge kotekani ku va kota ku ya inspector aka AFBOB va kha va tsandzeka ku inspector mashopo a swi nge koteki sweswo laha ku nga fikeleriwa laha ku nga kumeka ku na swakudya leswi nga expire amaxopeni a swi kotekani va nge swi koti i mavunwa malama va nga hembeli rixaka vo ngo vula ku a va nga swi lemuki sweswo ha pfumelelana na swona ku ze ku fikelela laha muyingiseri a nga tisa xivilelo sweleswo i ntiyiso mara ku va ya ka AFBOB va ya va byela ku a va tirhisi swisibi swa njhani a va basisi ndhawu i mavunwa walawo va rhume va mani. Aye tatani Khalanga na mufambisi wa n'wina kwalano swilo leswi va swi vulavulaka tatani orders kwalano a swi na nikisana na vutihlamuleri ndzeni ni nge ku tholi ku u ni lamulela and then loko se ni biwini u ku why ni nga tsutsumangi ntirho wa vo i ku a va fa va vona sweswo va nge blame vaakatiko because vona first hi vo va holaka hi mhaka sweswo i ntirho wa vona i ntirho wa vaakatiko i ntirho wa vona loko ku ri ku va tsandzeka va fa vo vula ku vo va tsandzeka and then ku tholiwa vaakatiko ke hi ku vo va holaka hi ntirho wa sweswo loko sweswi va blame vaakatiko ku hi vo va fa va swi vonile vo va tirha yini loko va pfuka va mbala sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela masitwini mavonelo na matitwelo hi ku hambanahambana ka wona n'wina timhaka leti mi nga na tona ti ri yini emitsonini mi yingisela mina eka 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter i X handle a hi kuti ku wena angula oku yini hi ndlela yoleyo impela vayingiseri a khensa swinene nseketelo lowu mi hi nyikaka wona hi ndlela yaleyo kambe ke hi nga siya kule
yimani ni sungula ni mi byela leswi va ri ku na ku cinca kuntshwa ku tlhela ku nyanyula endyangwini wa SABC2 kusukela hi Ravumune ra Nyenyankulu kumbe 4 Nyenyankulu game show nongonoko lowuntshwa wa ku cinca vutomi bya vanhu deal or no deal wo ya emahlweni lowu fambisiwaka hi Katlego Mabuwe wu ta va kona eka kumbe wu rhurhela ka SABC2 exikarhi ka vhiki ya ku bile awara ya ntsevu ni madyambu. SABC2, it's where you belong. Alright, seni mbyeriso swoleswo se emtweneni kumkhometi timhaka 0860002543 tirhisana na mathebula dp@sabc.co.za kambe ka mbulavulo lowu ni kha ni wu twa sweswi ni ku ni kha ni bula na mani Mlambo leswi ni nga hetelela ni suka na swo hi leswi va nge ri i hungu leri ni ri tekaku ni famba na rona ni ya kuma ku GGM yi fanele yi ta hi byela ku hikokwalaho ka yini va nyika vanhu tindhawu ivi ti nga vulavurisani va ta hi byela ntemba mhlabe va kha va hi twa va ta hi byela i man town planner ya vo hi ye a nga chululiwa la loko hi kha hi ri la nongonokweni lowu kambe ku na vayingiseri lowu a hi n'witweneni i mani nhleka hello papa aye me njhani hi kona njhani epfukini hambi papa hambi mhana ni mi twi kahle la ni nga kona naswo enkomo mhani mi rini n'we mina problem ma tiva laha ni nga tshama kona ku na bottle stall I'm sure sweswi ni nga swi tiviku sweswo pima I'm sure ku nga ku ri 35 yini kusuka la nyangweni wa khishi ku ya fika darateni laya ma tiva ka nyenyetwa and a ku endleki sweswi va endla no va teka xitiko xin'wana va xi vekele kwa riqondana na khishi xa ku oxa tinyama kwalaya se loko va endla xilo lexiya loko muxi wu nghena hala khixini ene na asthma ni nga kona hamba a ku nga ri asthma a swi tshamisekanga hi ku laha kun'wanyana i a biya loko a fika kwala ka mina kwala nyangweni wa khixi a tshikisa sweswo ene me ni hava na nuna ni hava na mali yo endla sweswo yo za a fana na le mani a swi twisisi xiphiqo xa n'wina namuntlha i yini mina xiphiqo xa mina i ku lava ku ta twa ku ni nga pfuneka njhani hi ku xilo lexi xi le ku ni tikiseleni ene xilo lexi loko me ni aka la a xi nga ri kona loko ni fika laha kusuka ka mina ku nghena ka xitandi xexi se va nga endla byala a ko va na xixopaninyana hi halaya kasi xitandi lexi a xi xa nkulukumba wun'wana wa kwala Giyani nkulukumba luya ivi ya a lova ivi va n'wi i lovi va kha va n'wi nwa xitandi lexi ivi loko a lova se ho va vekela bottle store mi tsakamisi vo hambi n'wana yo tshama kwa nyangweni wa khixi vo yima kwala va tsakamisela swi a ni tiku ni nga pfuneka njhani ku vula ntiyiso ene makaya a hi sunguleni a swi olovile sweswo mata hi ta sungula njhani hi ta sungula la hi ta sungula ka ku n'we hi ta teka tinambara ta n'wina hi fanele hi ti yisa ka mhani manganyi mhani manganyi va fanele va mi fonela hi vo va tirhanaka na tilangisese va ta hi byela ku munhu loyi i va na langisese ya ku langutana na khixi ra n'wina hi leri nge yini na koho swipimelo swa yehe swi ri yini ya n'wina yi olovile mhaka hi ko yi ololoxekini mani mi nga vileli n'wina tekani tinomboro teto mi nyika muhumelerisi kwalano va ta ti hundzisela ka mhani manganyi okay ni nga va hlamula sweswi muhumelerisi hayi va na n'wina kwalani muhumelerisi okay inkomo mana Kens 0860002543 nongonoko ya Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mhaka leyi ya switolatolani leya na yona hi fanele hi kuma nkarhi hi bula hi yona hi lemukisana kambe a yi heleli ka switolatolani ntsena yi fana na yi fana na leswi swi nge le ku ndliweni okay yi fana na leswi nge le ku ndliweni hala ka va xinuna naswona ku na swidzidziharisi swin'wana leswi va nge swi le ku xavisiweni swi xaviseriwa vavanuna ku ri mi ku fambeni va ku loko i kume leswi hi makumu i swin'wana swa leswi loko xilo xo ze xi nga xavisiwi over the counter kumbe avhengeleni swi pfumeleriwile swi tala ku va ku ri na mintlhontlhontlhontlho yo tala leyi tala ku va kona kambe hi 21 mingiseri nhlekani okay ani nga pressang kona la kambe imani tlhelela futhi 0860002543 nangona ka Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti mingisero wa mina ku angula ku yini nhlekani
luya n'wana ni hleketa ku hi nga ta angola a nga ha ri kona xana timhaka ti ri yini ke kumbexana loko a no tshika mhani Mlambo lava ya mahlweni va vulavula kambe a va tsutsumela ka kun'wana kambe va greater Giyani hi lava town planner kumbe mi ta hi fambisela ku ve town planner ya n'we swi fambafambe njhani ku za hi fika ka xiyimo lexi hi nga ka xona un'wana mi yingiseri loyi ni hlekani hey ya rito ra n'wina ri kahle mani loko mi vulavula swo twala ku na n'wanuna la kaya la hi pfukile n'wina mi njhani a ketsa ni rhandza ku la ku vulavula hi mhaka leya xintu xi nga khi hlamuseka tinxavi swa ta hi na vantshwa hi nga tsarisa fukuvuka ya va ku le henhla ivi kun'wana ni yingiserile na papa van'wana va ku yi ta va 1994 ya hina this year ene twani yima na swona hi ku minkarhi yo tala hi ta hi socialize tanihi vantshwa hi vulavula hi yena ni da una vona ku cinca lembe leyi ku kumba ngopfu loko mo ku hi ta vona ku cinca mi vula ku cinca ka yini papa ni vula ku engaku mfumo lowu yi rhangela ku kwa nga ku nga pfa hi nyikenyana nga ku nga wisanyana for xingadaninyana hi vona ku lava n'wana va ta va hi khomeleni mela ku wisisa hi mhaka yini n'we hi mhaka ku hi na ti-challenges to tala hi hlangana na tona hi ri la mati swi tele swi tala swi tele so kombela ku vantshwa hinkwavo na lava nga ku a va nga ti yimisela mara va tsarisi mizwani kombela ku va ya va decide wa lava hi nidani ku hi complaina ku kuma winde minchumu nga ya vuta ya kwala ka ku complaina hi nga hoxangi xandla hi laha xiphiqo xi nga kona hi fanele ku hoxa xandla ku komba ku i kota ku va na rito se i va na rito njhani i nga vutangi ni ntiyiso ko va ku a hi swi tivi ku swi nga koteka ke kambe munhu loko a fanele a ya moyeni wa hina a vilela i fanele a hi tshembisa kumbe a sungula hi komba i koho ka voters roll na loko i nghena moyeni i ku a va endleli nchumu ni ta kombela va ayisiva ni komba ni nyika voters roll ni tshama na yona loko ku hi mina John Maluleke ni kamba ku i kona ka voters roll na khensa swinene vutomi mi hambo ni khensile swinene ni inkomo bota khensa i mhaka ya nkoka ngopfu leyi mi yingisera yi vulaka ya nkoka swinene ku hi fanele loko hi vilela hi ka hi nga ndli nchumu swi va swi nga ri kahle hi fanele hi byala vutihlamuleri na hina hi vota hi ndla hinkwaswo hi va vanhu lava hi vaakatiko lava kota ku tiyimisela ka ku endla swilo swo karhi kambe ku na n'wana mingiserelo nhlekani aye papa mpfukele hi pfukele minjhani n'wina hayi pfukile mi vulavula na Mashinto Diro eka bote aye Mashimsi na ku vulavula le ya mbangu le magweta ku maka yona no twani vana ku vilela ngopfu aka vanhu lava a va ri kwalani loko va karhi va ta vulavula hi leswi va swi vulavulaka ku ri hi ku va swi tiva ku voho va hlulekisaka rixaka lexi xi endlaka ku ni vula so hi ku languta kunene hi hlaya matiko ya Giyani loko va ku va na swifakitire swa mune a swi nge kotekani ku va nga kota ku va cheka ishopo yin'wana na yin'wana hi n'hweti ku vona ku swakudya a swi tshamisekangi ene sweswo swi gina swi endla ku va tirha va ri tiofisini hi leswi a ka vanhu matirhelo lama va tirhisaka swo swa ku mi kuma ku swi nga va swi kha swi tiveka ku va koho mara va karhi va endla ntirho va tshame ofisini swa ku va swi kota ku va ripota ku va tikile aka bode va ta cheka swakudya va nge se tshama va nghena tiko rorero ma swi twisisa kambe na swi twisisa kambe phela mi nge foni mi va komba hi tintiho vutihlamuleri bya n'we tanihi vaaki n'wina vinyi va swoho hi byihi phela hi n'wehe mi xavaka swakudya leswo ka swi nga ri kahle hayi ku i nandzu wa vona phela hi n'wina vutihlamuleri bya n'we hi byihi ka sweswo kavula va kona ku
loko va fanele va famba va ya va kambela va vona ku a mi xavi swakudya swo ka swi nga kahle sweswo swa ku taniya kambe hi nge susumeti hi nge va byarisi vutihlamuleri va ri voxe hina tanihi va hikokwalaho ka hini mi kota ku ya tilangela hembe ya kahle n'wini Mashimzi a mi langeriwi hi vona mara n'wina loko se mi ya swakudyeni mi lava vona hi lava vona leswi bya ku swi ni fikisa lani ma vona loko la ta vuya back ka leya muxara ne va ri a va ya laha ka muxara liya mara swi va tsandzile ku teka rent swi vula ku loko mutirhi wa Munghana Lonene a nga nghenangi a ku ta va mhaka leyi nga ri kona vanhu va karhi va continue va hanya la ku nga na muxara ma swi vona swi tikomba kahle ku no loko va ya leyi a va nga voni ku ri na ku biha aka leswi swi nga ku humeleleni ene sweswo swo vula ntsena ku na loko ku ri a va ku vona ku biha a ku ri na leswi a va khomisiwa swona ku va nga vuli nchumu ma swi twisisa hello Mashimzi se mi kandziya yin'wana yale yitsikela yale hambana na yona Mashimzi a wu na vumbhoni bya ku khomisiwa hina leswi hi vulaka swona hi vula leswi bona va pfumerile kwala ku ri hayi kho hi mhaka ya ku mataku leswi va nga swi hlamuserisa swona Mashimzi hi leswi ne ai yimani famba na we kahle a ni va yimeleli kambe yimani famba na we kahle ku kota ku swi twa leswi mini nga twa swolo ku va kha va hlamusela mara se ni twa lexi chaya kwalano se swi endla ku ni nga oloveriwi ku hlamusela a hi sungurisa ya swi sungule so vona loko va sungula va kombisile ku laya ku nga na moxari luwa a ku titaniya ku ri koxe malembe ndzhaku ivi vanhu lava va nga ta ndzhaku va ti-restaurant ti va nga ti vula va nga tsemeriwa switandi endzhaku se va ti vutisaka ku swi fike njhani hi ku town planner wala a ta va nga pfumelangi swoleswo se hi mhaka ku town planner i pfumerile vona va sindziseka ku vona ku va na yini na rihanyo lerinene ma swi vona se leswi swi vulaka ku loyi a heta fanele hi ku kumbixani i vange mhaka leyi i town planner loyi a nga pfumela ku tsema xitandi xa restaurant ku ve ku na moxari wu nga lo yima ku ri khale wu ri laya swa hlekise botpete loko ku ri hi ku i town planner ntirho wa vona a ku ri ku ya va ya sivela leswi ya town planner a nga swi voneku hi ku fika va kombisa ku hambi mi tsemele hi town planner n'wina aka ndhawu leyi a mi pfumeleliwi ku tirha ivi va yisa ripoto aka town planner va fika va n'wi hlamusela ku a hi ndhawuni ya so hi vona u nyike va lavo xavisa nyama laya hi kombela u ya swi khansela se swi tikomba kahle aka vo va ri vambirhi ku na loyi a nga endleki ntirho wa vona na lowu ku ri ku va a va endli kumbe hinkwavo a va endli mintirho ya vona ma swi vona hi ku loko mo languta ku ze ku va na lava a va famba hi tixopo ne bona va sungule ku yima loko va twa ku na vanhu va fambaka hi tixopo endzhaku loko vanhu va kume swakudya swo bola tixopeni mara leswi va nga fika va endla xona hi nkarhi wolowo vo fika va kombisa ntsena ku swakudya tixopeni hi swi kumile mara hi ta vona ku hi swi lahlisa ku yini a ku ta fana accountability it's all about accountability leyo ka yi nga ri kona sorry ku ni nga patanya van'wana aka matirhele ya mfumo lowu wa xidemokratiki xa South Africa accountability a yi kona kambe na n'we tanihi vaaki mi debise ngopfu tintambu man mi hileswaku xin'wana na xin'wana mola ku ndleriwa hi mfumo loko mi la ku ndleriwa hi mfumo na ku mi ya xava ticondzo to bola a hi n'wina mi ti vonako mi fanele mi ya swi voniwa hi mfumo sweswo mativa leswi a hi fanele hi lwela swona namuntlha a hi fanele hi lwela ku mi kuma ku hi le ku xaveni swakudya leswi a hi voni ku na expiry date a hi voni ku swi hindzeriwe hi nkarhi hi ku va rabili kumbe swin'wana swo tani mara leswi swa ku mi xava swakudya loko swi borile na ku loko swakudya va ku swi ze swi va swi ri ka seleni hi fanele hi ti vutisa ku hikokwalaho ka yini swakudya swi va ka seleni ni mi twile Mashimzi hlayiseka fambeli Mashimzi un'wana i ni rhumela hungu la vana va tsadile kwini i ri khalanga loko la ta swi vona ku a hi na mhaka ni ta ka n'wina sweswi mingisero mi nga heli mbili no hlaya leswi hundza loko i la ta swi vona ku
vo tala va hina a hi na mhaka na hina vinyi. Languta leswi hi swi mbalaka, hi ya xava swimbalo swo durha ka mavhengele yo durha, kambe hi xava swakudya swo chipa ka mavhengele yo ka ya nga ri na mavito. N'wana mingiseri loyi ni hleka. Aye kalanga mpfukile. Hayi hi pfukile minjhani vutomi? Hayi pfukile, accountability sungula ka hina kalanga before ya ka lavaya. Mina hi fanele va na vutihlamuleri. Swin'wana swi endla ku xava swo bola i ku leswi swa ku nyama hi bolo yo chuha. So leswi swin'wana swi endlaka ku swi kwalaya. Temba ku hava sweswo tshame swi twa ku yiswa byo va ku vona ko nyama hi bolo yo chuha. Vona nyama ra hi bolo yo chuha. So kalanga ni ta ku na mutlantana leya na leyo vota leyi. Yeah. Se nkarhi wa ku ya vota. And ku vota a swi vuli ku munhu u fanele a vota lava nga ri karhi va voteni. Un'wana na un'wana u na right yo votela vanhu leri ri lavaka. So lexi hi fanele ku xi tekela ngopfu nhlokweni i ku loko hi vota xo sungula vanhu lava hi va votelaka xana va ta hi twa na. Hi ku loko ma cheka kahle a ni mavandla mo tala loko ma campaign hala ka electoral area a ma fiki swona ma helela kwele madorobeni. Kumba ku ina va leswi mina tshama ka makhasa ina ka makhasa a tekeli nhlokweni musi vanhu va tekeli nhlokweni vo vanhu va kwele madorobeni. Ku ri ku ina hi rilaka ku tlela le madorobeni. Ni vulavula na n'wina sweswiwani Khalanga hi lembe ra ku hundza hi tsala report hi tsalela va officer public protector Limpopo. Yeah. Va nga hlamuli and loko va nga hlamuli hina hi huma ka swona sweswi ni nga la un'wana ntsundzuxa va chief kati va hlamuli va ku va public protector loko a ni fanele a endla follow up loko hi endla follow up hi kona va ngo mi ndzi kahle mi nga hi tsundzuxa. Va tsalela Vavembe a vutisa a endla investigation ka Vavembe ku ri mati ta ma kuma rini because since the dawn of the democracy hina hi tshama hi vona mati ma huma ka makhasa. So report yi kumile so ka public protector. So okay, but simzo swa vona va masipala va Vende va ta fikelela na because ve take kusukela hi 27 ta February ku ya fika hi 30 ta hi 30 ta April mati kontraka so ta va heti ntirho. And so vulavula ku na n'wende ka makhasa ku na mukontraka a ti komba ku le ku sunguleni ka ntirho and April hi le kule na yona. Kumbe a nge hlweli. Mata ni ku tivutiseni ni swona loko ni dropa ka n'wina telefoni ya public protector loko u serious ku vanhu lava va ta va hetile na. So hi ku vona ka n'we mi vona ongeti a vo vulela ku huma ka n'we. A ni vona a va vulavula public protector o hi nyika report leyi a nga yi kuma ka Vende. Yeah. So kume vona a vo ti vulela ku ta tsakisa ku yena va huma ka yena. A hi swilo leswi ni swi vona nga swi nga endleka ku ngopfu ka mundzuku va swi endla because swi sungula va n'wi byeli ku mukontraktara u kumekile service provider u kumekile. A loko a kumekile service provider a fanele ta tikweni tiko ta n'wi tiva. So loko sweswo swo ka swi nga se endleka a ni voni ku ri leswi swi nga ta endleka mundzuku. Loko na mundzuku for mi bebuliwa sa vanhu va mati ka mahuma ka makhasa xitapani xa ka hina. I'm 30 something years now. Na n'wana wa misi wa nga ta vona mati hlamana ku kuma mati kokwana. A nga tivi ku xa huma mati lexiya. Na mi tiri vutomi. Hayi Khalanga. Inkomo. Un'wana loko i kha hi ya ka hungu ro hetisela i ri yena ni nge vuli vito ra yena laha i ri Khalanga ni la Vulavula a na magale a buffer zone since last week Monday ni rhupete gezi a ni se pfuneka this week i Tuesday a ni yini again ka Eskom va ku swa ku ni ya pfuneka rini a va swi tivi va nyika reference number meter number ya mina hele contact number ya mina hele ya no ntarumela Francis ntarumela Francis ni twa ku i mi pfuna njhani loko xiyimo xi te tani kambe katika ni mi byerini ku va ka Eskom nkarhi ya ku tala ngopfungopfu loko mi nga xavi gezi ne loko ma onhakeriwa va ka Eskom va koka milenge kambe nta ringeta ku rhumela Francis ta rhumela lava khumbekaka kwala Vulavula
loko ku ve impela maxava gezi na yini va ta mi korhokela ni tshemba va ta kota ku tshunela va ta mi pfuna ni ta ringeta ku vona ku mi pfuneka njhani muyingiseri wa mehe nongonoko lowu wa humelerisiwe hi tatana ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula hlayisekani mi va na siku lerinene ku hela ka vhiki ka n'wina a ku vile kunene hi ta hlangana na nongonoko lowu fanaka hi musumbunuku hi ku tisela wona kwala kusuka studio 1 a Giyani a Masingita mall hi ndlela yaleyo kambe ke le mchinini a ku ri na ncindani Eric Mabasa la mchinini la a ni famba na tatana Patrick Shy mi va na siku lerinene mi tiphinani